Next on Revival TV. Nakutangira program yitu amagara nokubaje wasibota kandi mukama witesa simwe izobe no rwa katano kandi ebero 2022 omwaka tuyundo gutwara mpora kandi cyo cyukuru twatanka kuciranzia ko kandi simarhanga utishizaha kandi utishize watisya nirizoba tucina amagara tucina umwisyo kandi twabasa no kurebanaho yes Simarhanga wa program eji ebyamagara twegeramo ibintu byinji ebikutwera kugira ngo amagara gitu garinde kagume gari yagomurembe ningashiga gume aha mutindo mubasegumzamu na program omushaho twakushimereho wabale munonga mutebekanisa wa programu abatulire ha radio Revival nabali kutoyeba TV mwasi wa mutokwe amazina nkaburijo Dr. Muhumuza Dickson kurugahirwa rero yitu Ruharo Mission Hospital sonko kubaheza kubatebe kubagambira tujya kuganira haje andara yitwa Yetahania abakazi n'abashija mwena nabana muza radio ha TV tulire abo kuba icyona twena cyatwataho amen yes no basa kubondora kirebere ninga tokakirebaga ko ka twena bigambwe nibitwataho ubundi wajiro wabgana nubasa kumuhwera kurugerera okutora yegeswe rizoba nyenda tawamije gutushabera hanga kandi twasegumzamu na program eje mukamarhanga munyambabazi tukusima mukama nerizoba reba watisisha yituri abahurire tukusima na program eje mukama tushabangu ebiragambo umwanyogo bihimsizina ryawe abarabhuje bigire kibyabahwera mukama taza kweza izina ryawe rihimsuwe iwe Yesu Kristo mukama wetu amen amen program eji ne abrizo oro kwanze kusirwa katano shaisha tuzecuro kandi repeat nero akasheshe shahina so hagire cha fera ningo bundi akaje cyakurabaho ubu kubanze kusirwa katano shahina nabaro repeat kandi babasa kuganyurwamo kandi ekindi Santo mugabuzi nabanatayaya mu program zitu obwire no bwa Christmas tuyonturije cyo cikuru cyatanga kwikahiye ubuzima so kwarije nyaburawe yabanabuze buzo ni wataka kuhingura oteresumu umugaricemu oyihangure kitereke cya Christmas ogwe no muringo gutubendeze cyo cikuru cirunji kandi no kushabarahanga ngo mwaka musi yatuguhike muje kandi gutubera gwihorere so nyenda ngo umshaka tugese Ania Dr. Ikigambe cyane cyo rujungu omurinyankwere tukashikwatanka Ania konka banzo cishuborereje omuntu yahurira Ania asheme kwetegereza ki so Ania koko washigamba n'ekigambo cyo rujungu njeriza kukironda mu rukiga runyankware na icyamburira konka abantu abunjeriza kugamba nabo bashimanka Ania so Ania niki so Ania nahurijo kashanga eshchweka cyo munda bwano ebichweka ebyo munda ebikavari ebijyo munda abdomen kija cyaruga ayichemeye kuba kiri mu ndomwe cyarondo umuhando gundi cyashohora cyaruga mu buteka ayichemeye kuba kiri cyaguma mu nda ninga cyaza hero cyarasa kuruga mu nda cyabasa kuguma mu nda ninga kiza hero so twine types za Ania twine zitwaza kure bondo not necessarily hamukundi cyabasa kure kwa hantu cyarasa kuza handi hona okay so babanze bantero obushani obuna ateka hana nkeji mbaze nkoreka ahezi hani yazira kunda kuba ziri so hani yazezi irabasa kwija ezenka mukundi ekikundi kibe cyangu ati nkeji eji iyo uri kureba hansi ha left ha bumosho so echo kikundi echo uri kureba hatu urashanga nkamara amaragaruga munda garode muka weak spot muna bweno hachende ikintu bweno ekinanka ezinyama zone ezibikire byenda amaragije garabemo hato ubone wabone ekiromba icyo kibondo ekinanka ekikundi cyangu ninga
amara gije gakurabemu geshange nko mubashije gije geshange nko mu magosi kandi at least echo abashija binji echo nico nituraga kera bareta munje umwirwaro ngo ngaga yamara ngaga amaranga rugumunda go gije geshanga nkahe geshango ko hansi then ahandi no basa kusho cyanga nkahiguriyo mukundi ningo change mbweno akakasheni akakana akoli kureba akaha right akahansi ezo zona nizo ninka positions ahora shanga amara gabaza kujaga ke stationing garuge mu nda higasheme kuba gari garabe umubiri gafumuze ugarebe gaza aheru yenda ukirebe nke kizimba ejo niyo atezo nizo twaza kweta hanias. Okay, kujero kwashobora wanshanda ngo aniya inakakwate namara ahubwo umkwaza wajangwe biceka by'umubiri nibirwo mwanya gwabyo bezumugundi konga kujero kwashobora amara gonka sofa ngo gago mwanya gwago gakaza ahandi hati ishira tuma amara haniya zirakunda kurebeka mu mara amara garakunda kurebeka mu haniya munonga amara nico cicweka cy'umunda ekiri mobile mbwe ekira tambara kusingayo hatwineho movement yamara yebareta peristalsis so go gaba garatambara garabasa kurugayo gajya higafumurira then ushange gajarashi mwagareba nkaniya kunka koko nagamya ne chansha stomach cyaza kurugayo kirabe aho mu miro gusheme kuba guri nacyo kina mukihatiye wanyitegereza so atumshaona nyenze for starters wajangu aniya zineze miringo ebiri hariyo munda na neri kushora heru hariyo kuzo munda ukabura kugirebera heru koko jini kandi hariyo kurebera heru so for starters kubera munda eyo muntu atari bakajangwa hazimba signs zayo nizibaziriziyo so signs zeji haniya zo munda emgene eri common ne inagama ngo ni hayatasaniya hate jihaniyeji olijo shange omuntu yaguma aragire cyata agire cyata cinji mbwena so omuntu watekatike ngo ninka ulcers wanyitegereza tukhereze mbazi ya ulcers tarakira atejo shange jo eri haniya ningo omuntu yaza kumera emere yange kushuma habo kuba orushansha gwija rukaraba omukanya akomumero gusheme ko agurarabamo rurija uruteka pressure rurateka pressure hanshi hammero so emero wagiteka yange kushuma so ejo naye arabasa kubenka nka sign yashi ya Johania of course wabo tarire oraba marinarishiti umgeno buramani oyo marinarishiti haje ki watayo ukitanake oyange kuza mu toilet izo zona zirasa kuba ziri nka signs zezo internal hernias ezo internal hernias ezo ngeno abashaho nibo barasa kugamya ngo ine hernia iwo nko muntu tora kimanya ruyali kandi nito abashaho kuza kuchimanya tubanza tukuteke nko mu ka TV tubanza tukushwijume turebe rebo umukundo gwa bulging bukaba mahango mbona rebo umukundo gwa bulging bukaba mahango mbona nyenda kutandika ukakubuza uri kongera kushobora signs za hernias umuntu we nayo umukundo mahango aine hernia ugugwe kiromba hati ugwe kiromba umuntu yabaye no mukundi mahango tukujya ngo buri mukundi bwena ni hernia habo kuba tuwosire kureba umwana yazagwa so umwana yazawa oshanga yine kikundi cyango konka with time ikikundi kije kiburi wanyitegereza kandi wabo yine hernia amaragije gakambwe nugakashohora ubwire bwinji ejo defect mbweno obwe defect incheteshi mbweno kushanga ejo weakness yamaragaraba really tera kwe kurozinga so ojo shange yabere hernia yo ekikundi kiraze kuguma mpaka konka abana bato obwire bwinji just cyashige kikundi cyango then ohiro kujango noza gutegereza gugende taho
taresheme kuri differentiating between those two omukundo bundi ko gwimata I don't know omuntu hato muzira ryo mukaino mwana akadifficiating atakuja twonka ateje aniya kandi ogno mukundi because turebere ngu omuntu wa seeking medical attention buchirikari you're always on an advantage. Yeah, that's true. So ejihania kujidifferentiating no muromba. Yes, oguri okay. So wawe ine nko mwana nko mwana wa muleta tubanza tujebe ebintu ebitwa buzaho kureba no muromba ninga ni haniya hati nko mwana katuje ngu yaba ine haniya yakorora ekikundi kikaguruka kitiye ateje musireke jarasa kweri haniya ninga umwana n'ubuye kubata korwire abuko abana barakunda kurira so umwana yarira yaba ariko mbwenu yari producing sound ukabona ekikundi cyagurukayo then yahunama kikagarukayo ateje musireke rasa kweri haniya so konka ekikundi cyo cyasa kuguma in the same position. Okay ohire we chareze in signs kwasa kuturabukira ngweje naniya basically eje niyo yobire eri mpango ku differentiating n'ekikundi konka ninga sometimes hine ubwo muntu ubwo mwana ekikundi kiragurukayo then wageze kukimata kigende so ati ejo iraba ereri haniya ubwiye bwinjira kunda kubera haniya kandi wageze kukimata ninga wimata ukabura kujya na change echo shange shige kikundi. So usually aniya narunko mwina in short ko kuyimata ushotungu cyagarkayo kigakacirgayo but the other one cyo ni cyango curhoti na ikikuza konkati na shiri no baza kuyimataho uhure nko mwina konka ko kuyimataho tiye cyo nshika kigaruka konkani yo wimataho ngicha mayisanga mara wagasindika gagaruko munda then wahiza nka after some time kibone okay so omshana nyenzo banza tushobojeri ani yeji umuntu nazarwa nayo naije mkwata bwa nyuma usually how does it occur and then also the causes. So haniya tino haniya zitarashana muyano obwire bwinji ekira leta haniya no kushanga ngo umunyama zawe inyama zawe zo zenda zabona muka weakness hati ka weakness ako umuntu arabaza kuzagwa nako ninga umuntu yaba arakura kije kazeho wanyitegereza so haniyazi twine haniyazi akunda kuba komone munonga ezo umuntu arasa kuzagwa nazo neze kikundi ninga haniya iyo rijo kashanga nkamara garuga mona nkeje garuga monda gaza nko mu magosi g'umwana ninga bwo mushije so hati uri kureba kambaze na haniya ya magosi hati umuntu yaba umushije yaba arakura umwana muto mbwe yaba ara evolving kuba umwojo amagosi garakoregwa umugongo then yaba arakura gatandike kushuma gije geshange nkai ahi mugashangaga so ako kahanda ako gashumiramo karabasa kuguma kigwire katiye wanyitegereza then after some time orarwije rweshange ko mukahanda ako rushume ato ushange rurichi rurihania ejo niko mbana nko mbashija yes abantu bakuru usually ekira kuleta nkezi haniyazi especially ezo magose abuko nizo ziri ko mu mbashije umuntu yaba arakora nkemirimo eri heavy nkaba heavyweight abaregura heavyweight mbwenu nkaba bodybuilders hine exercise ezo uwara zikora ezira teka pressure munda so zitforcing
agamara kujya ngo garayo umujya ku kahanda kwa kunaheza kugambira beshange baso ninga ushanga umuntu abantu abarakunda kwegura nke bintu biraremera abarapakira za roller cement ngeno nkabo ngeno heavy things basically egyo byona byayongera pressure munda uhendero gizeshi ani ofunira hani atejo ani yayo umanyiso bwayo tuwabshobora no zimba no shasha what happens hati hani yazi ejo particular yabashije ejo yabashije yes so yabashije at first umuntu cyabanzaga yareba no kureba ngo yazimba wanyetegereza so twineho hani yazi zimwe barazita reducible ezindi ziri irreducible so reducible kiramanyisa ki echo kizimbe cyo ujo kakireba cyakuzamo warasa kucimata kukisindika kigarukeyo nko muntu yabyama yine nke Johania yabyama nkansa warasa kukisindika kigarukeyo then yayemerera ubone cyashura cyagaruka anyitegereza konke cyo kizimbe cyo ushange kitarashasha so ejo nicyo twaza kweta reducible hania so basically umushije cyarareba no kureba ikintu cyango cyasa kwa kitaramushasha then irreducible hania hata cyo cyashama ngo rwije rukashumayo tura rusinka ngo rugaruka ruguru so atiya ubwire bwinji icyo cyabaho urarurija ngeno sometimes rwekome inkasa raba umurujungu barweta incarceration ngeno urgumeyo then sometimes ubone gwayi twistinga rest translated ngeno rwenigi hatu uweza kweniga oshasha hati yaho urashanga nkana nkeje nka nerves ezamashanyarazi zira twara amashanyarazi nkoko hyansoko hati nazo zija baziniga so hinduro gizeshi ufunire pain ningo buri yaho urebe nkaho iki kizimbe cyo wareba nka skin yacho ha skin urebe cyaba nka papo ninga cyahiragura hati yo cyacamanyisa ngo rurarwajunda habuka urarwije rukekoma ishaga mate tekutamburayo so ruhendera gizeshi ruzunzire ruraba isikemike mbwana so hati ya rurarwajunda weza ngo kujunda rurabasa kubaruka then ati izi contents zirmurura zitandike kujanjara hato ufune fevers ufune mbwana reseptic obe toxic nchwa cyaba kibicho cyati kiracha batijara ubusasi tukwikiriza umuntu kwikaho hopefully ati abashija ubwira bwinji tibaraza no kurinda ngo abanze bakikoko we cyukuri yarebe kintu cyagurukayo aratina ataragaza zo mu irwariro I know okay so kandi wecho hono tshoborera ebintu bikuretera umuntu yaja aniya kana no kutshobora yaba nazarwa nayo hat twija aniyeje ya heyorra iyo byayo biri bito umuntu nazarwa nayo ningano basa kujufuna bwanyu hati hania eyorra eyechkundi ejo bwire bwinjo umuntu arazagwa nayo hato washanga ine ka defect mbwene uko muromwe I mean hachikundaho then yaba arakora ibintu biri heavy mbwene birasa kongera abdominal pressure orura rwije rurabemo nke bintu kebyo nikachi nko mukazo shange yaba ari nko kuzara ninga nko muntu atwira ine chikororo kitarakira amabura korora oroine umuntu ruteka mu pressure echikororo cyange kukira ninga umuntu hina abantu barabineka chronic constipation mbwene ukuza nko moto ireto okugumirirwa okahera mpaka wori kuhera uruteka mu pressure munankeje mu ndomo so ati ogorra gwije rubone ahigwaraba urebe cyukundi cyagurukayo ayitegereza yes okubuza hari yecho nyumwazi umshabe natugeza aharukizi kubura kwatana koka tugamba ngo bimwe ine cyikuretera umwe cyaba kityo wotamizire folic acid watime kirise cykumara umwana ba familiated hakwezi kumwe kwarengire ebintu nkebe so nanyenda kubuza ani yayo ejo weakness cyikuretera umubiri haza mu weakness cyo niki no kugira ngo umuntu tarafone cyisa cykumara what causes that weakness
ninga chikoreta defect ejo cyo cyenyine niki hati echirete jo defect stimbwe kiri defined so it can happen to anyone arabasa uri kubone jo weakness ngiyo ni chamayisa buri muntu we na provided okazarwa oine neshagam oine potential kujashi yo kubona haniya wow. Okay, so causes zayo mwe basically no kuteka pressure hachi mubiri ukakozinga weakness amaraga karaba konka ejihani eji turakunda kugireba mbanta baralesa apa kazi jo mutorazigwe na defect so ati wabaralesa ejisigara eyoralesa era interruptinga nechirise chibareta collagen mgeno ninke kintu echimeye kwa chirombeka tissues enyama zo mubiri kugira ngo zigume so wija okagumara lesa hata ejo content zesigara zirija zitandike echo kirise cyo kutandika kukichwanya gusa so kitume wafuna weakness ohendroje zireje ubwine weak point aho rararabe wantegereza then omuba hani yazezi nazo zakunda kureka nko mu myaka yakuraho so twine kinde kitureta we and tear umurukiga bacheta okunomboka tina banyabanya ko yimwara cyeta konka aho naho rijo kale okashanga ngu omubiri wora gukozesa guragumagura ngene rekurana gukwamani wano gukozesa kale wabora kura ngene wabora kura elasticity naye irija ngene gugumangure kurana ngureguka so gwangure obeno kiteka so oria Revival TV kandi urukize Revival Radio omushaho natwegesa aniya eginendwara kandi ekwasa kukwata buri muntu ko kuyatugambira wabo inombere neshagama no candidate eshayona nebasa kukwata konka natugambira ebintu bikuretera yabaho kugira ngo bundi yokabasa kubyerinda na mnongo wanoresa mazima izobere nizo bari kujunwa kugira ngo bundi bizobe batembagamba obyetantare katumureho utakarga Revival TV amagaro mwijwire Umurebe wa Revival TV ni kwanzura Revival TV Santa omugabuzi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurismas eji noenda kumunyamugisha wo kwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuretera program zeitu n'abahereza bazo manya Revival TV Santa omugabuzi naza kuba nataye program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabuzi yaragaro mu studios bani wo kubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakubuze buzo na program zeitu nangona bahereza bazo kandi wabigaruka muje oyehangura ebera abanyamwingi kandi nabwe nubasa kutukuratira social media zeitu rero garukime bibuze ebyo abantu 20 barabanze garukame bibuze ebi nubaza kuteka mu draw rero tutorane mu muhanguzi Singurana Amity. Oh yes, this Christmas, Amity, the leading real estate dealers in Imbara City, in partnership with Simba Automotives, are giving you a chance to win yourself a titled plot of land, brand new motorcycle, and a fully paid trip for 2 to Dubai. Oh yes! Buy a plot of land or pay your outstanding balance and enter the draw. Everyone can participate. To enter the draw, pay 5,000 shillings using Airtel Money. Dial star 185 star 9 star 43 74780 hash or use MTN Mobile Money. Dial star 165 star 3 star 73 3758 hash and automatically enter the draw. The more you pay, the higher your chances of winning. Winners will be contacted on 0200-902898. Participation is open to only persons aged 18 years and above. Singurana Amity promotion is Amity giving back to our customers. This promotion is approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board of Uganda.
ubwo turi kujaguza amazaro ga mukama w'Yesu Yesu Kristo no kumaraho umwaka ogwe 2024 Banira Accessories tukutengera kubera bamuje omusinguzi kana magara marungi tongera kurabara ombirebi nabwo abashuma n'abambuzi nibabyeje unisa kutware byawe niyo shonga habwaci oine kwija ukeje nusobuhereza bwito ahabe nunje munonga aba Banira ubwo hati bine karade cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa mitazi 20 nankaga bine alarm cameras zete serene cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras DVR cameras eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo ziba zigitsuriweho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byo mebikubara sente hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga umurembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega ninga shotere no tumushanju mukaga 98 nari no tumushanju 52 98 jejo nisaba Banira urinde byawe nabawe mbarahuka Sako yagabura umukiro Sako ukurugabiro 20 y'ukwezi kwa mwenda ukustebiro 20 y'ukwezi kwa 12 mazima kazano no bukarwa hagati ebirawo byo kwangura nibinji harmente embuzi emifaratsi hufaz t-shirts obukofira ubushabwo mukere okumanya biri kukiraho tera no tumushanje mukage mwe 19 nkaga nina abirina mwenda mbarahuka Sako tukwatira mu kwetungura mu byentasya kwanjura bakugomyo kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugom kubazira suti ezaburu muringo ezabashija nangwa neza bojo uyino mukoro ninga no zinduka jaba kupangise suti ziri hamutindo eza checked ninga plain akabe karunje mununga kandi 3 anana mukaga 3 moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13 hari ukintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire koncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka 2 that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nangwa mujisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife y'ibituro bya kukonjeru amahando gwatura cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwe noti 2 kinana na mukaga 30 ananishatu. Revival TV amagaro mwijwire. Kuko mukahumuro kandi turi mu program amagara no kubaje turukize Revival Radio kandi hamwe na Revival TV amagaro mbwijwire program omushaharo natwegesa endware kumanywanga ania kandi yaro natushorera ekikuretera anieji yabaho kwa kwanbwa atwegitaho takafayo ahabo kuba akiriyo natwegesa omushaho takaje mukahumuro nanyenda kujangu ebintu byo munda bita accessing ahero so hati twaba turi kushemeza turateka mu turashara nayo no mugishara nayo ntugishara kugira ngo tujeshi mushikamwana tushikamwana so sometimes ino obu turajibazira konka oshange nko umuntu wajibazira sometimes atajibaziraje ngene esigale muka space so hati ka space ako kije kajireshi
omukazi twaba twamusibwire yagenzire mbwenu n'ubuyo kuba necessary kutari kugira ngo akore imirimo mihango yagirenda ijonda enda oshange na abuko wagirenda pressure n'umunda nayo eragumereye yongeramo then oshange orukindo aitwa abire tubazirire hati gwabaruka gwaza kubaruka ebintu ebyo munda amara hati gaze nkaye gasho garabe ajya ko kantu ako kare yako akashimye kuba karagareka munda aho ne haniya ejo actually na yero common konka umbantu abashaho abali professional abanamya kushemeza kirireya ibi turakunda kubira nko mu abantu barabazira nko mu bwaro nkokwe abuko kinabuza nti tutuye especially abantu aba active kutu YouTube and the rest tuyentreba abantu ba physical exercises abukwegesa postpartum waweza kuzara exercise abachana bakunda kugira waistline nibondo kakatirira so hinabo kujangu ejo rectus nguko kubo inenda as umwana hagumana na hanguha na yegumane hanguha ese wire korachi ereguka so shanga yabura kugaruka yonko kweshemerire kuba actually they think bakugira ngo sometimes ibondo bo kushanga kurereta no kugira ngo ejo maso ekaba affected so somehow things cannot go back to normal so atorareba jewe kitase actually yo teri maso ninka kale akakavarinjira masozi wanyitegereza kuko cyo wabuza nashenga so atorareba umukazi yaba ayinenda especially nko muntu yaba yine umwana orinjira ryomo abarongo ninga ko yongerayo enderije gomoke munonga yagomoka munonga a stretching elasticity yayo ngeno echendera so ati okuyagomoka munonga okuyareguka ezo nyamezo hati zaba wiki wayitegereza then later yaba yarize kuzara haje cyayongera nka pressure munda hati yo rubone weakness bayaza ahenda bwine hani wow okay nakwitegereza mbona abanyenda kubuza for the benefit umutara which is already shayizi na kureba TV hato mudaine ania watugambira jena nabana ati ni manyabazira abana baba tira standa baba examining barebere ubwo muromba nugarko munda ninga tugugarkayo ko kana yenda kubuza ato muntu wako for example ariyumuka ahino muromba kuyogwe kandi indeed kuyagwe examining akujiro ko atwegesa nebasa kubera anie ko katakushasha tino kwadi kandi amaziro gwire bwarije nayenda kubuza umuntu ogwo nawe araguze ninga birije hayigumira muka so haniya eziraguma nko kuziri forever etino ko kugizirete yongire tachendi okay konkati haniya zikizibu cyazo haniya zezi zirakunda mwene kubona complication orura gweza kushohora rwesiba gwamara kwesiba ata wonutu ni hobuzi bugiziraga basically ngagwa rutesibire umuntu yandera basa kuguma na haniya yeye konka wabo yine haniya ejo umayengo risk yorura kwesiba iri more than 80%. So mbwenu wije kweguramo oyine haniya gendo ze kuraguza hato kuraguza ku itwe okutora kujanjaba titora kwereza mubazi haniya urusisikire turusharo turnage then urwasigaramu tuje turusharo turnage then urwasigaramu tugeze ku rukwatanisa konkecho nacho kiyana na complications impango so mbwenu wabo gyokwe oyine warateka tango ine haniya okutwashoborora rugani ojeshi boraguze kare ogende kuraguza kare tukukora bucyari kare nanyenda kuze kindi abantu bacira kutino kushemezwa okushemezwa kwa aniyo kurukuta omuntu yija for example naza kumara kitande biro bingahi naija kushemezwa umusiketa namara mu biro kwingana ki just for purposes of awareness umuntu ayitegereze aho kwa okushemezwa n'ikigambo cyugumire konka banza tushobore aniya n'umushemeza muta hati haniya haniya actually yerbe kushemeza
kandi nobwire bwayo ubu turakutwarira mu theater nobwire bucye munonga konka wane yabe etakabere complicated itakajemo ibindi yabe etakajemo karakavuya kandi so wija katuje ngene wafuna nkahaniya nkeyo mu magosi tukagire juice nga tukajigarrayo tikira twara na 30 minutes ora washohwire na nyencha kaye twenda turakusibura tahe wow konka wije tukashanga oruragwaye nanjire ejo kiraze na minimum erabaza kwanka 2 hours minimum uri mu theater mubayo connecting or tubayo connecting or then okuza kusibura turakusibura aha hansi yebiro bishatu bina iwe abo kuyo ngeno basically wabo wabire septic ngeno no kubara erection nambona oroine na pain so ati definitely ati what in erection cyashira mayisa ngutora jashi ibintu bina tukweyongera ibintu bina tibira yongera finishing I know just complications apart from urakwesaba kwa hariho ikintu umuntu akwataragwize kare ikindi kikwasa kumurigera mu aniyejo kare uragwaye sibagwa baruka content zona za yatomunda wafuna peritonitis waba septic could even die. Yes, definitely it can actually kill you. Wow. Reka tereze chance abantu baterese mbabuze waburiya ha TV we nambano banogireba kandi uriya radio no basa kutera 0 10 9 ningo tere 0 ananina 16 95 5 tuzo mshaho. Yes, hello. Revival TV. Yes, please. Masiwamta. Twasibaje shaniwe. Amina. Waburayo yonjeza hiraka. Abazina nuwaga baze findu zaki. Sura kasana bere rishinyo msuze gyemere. Yes, nuwaga. Enaba si wapoga manye jine magara. Anda kubuza. Omukazi narwara aniya. Ekyakandi. Omuntu yarwire aniya bamusubeze mirundengayi. Kandi webare buzo byawe otargaho mushabona za kugarukamo. Ino mwana wanje no mwana arwire bamusubeze mirunde 3. Emirunde 3 aniyo murundu ahantu hamwe. Mwamba akunda. Okay, webare ekibuzo cyawe otargaho mushabona za kutugarukamo ahabwe nsho mwana ubwo bamushimize mirunde 3. Niyo no basa kuteresa umubuze na mnonge bwatena aniya nkomisha ko yaro natwegesa okwe kukwatana na eshikugireta ni obuzo kwe kwa hine cyo tayetegeza ninge shikishobire umushaho ariya akugarikemo ncira kugira ngo nebe free consultation no buza kandi utashashire sente. Yes, hello. Hello. Yes, please. Wasibota. Nje se wasibota. Wasibadi. Amina. Ajambana ndia muhera Benon. Yes, Benon. Nasenze musyakaze cyacho Uganda. Ndakwanga faro mutego kubasima na program yanyu. Amina. Kandi ngenda kubuza obwo mutaho. Okubako wabobire aniya. Bakamara kukemeza. Deni twarabwire cyo kugira ngo icyo kunywa ninge cyo ofune cyo kunywa ninge cyo kuri. Yes. Webare ikibuzo cyawe. Nani mbuza kunyi no mwana kuyaziye ani yamagusi no wasamura gura kandi mwana wita kukazinya kandi basangwe. Webare ikibuzo cyawe agaba niwe rebuka ngutuwargaho omushabona za kugarukamo. Reka twakireyo umuntu umwe twereze Dr. Bwire Kumara agaruke mu buzebe no basakwe twari umushaho gugwasigarayo ubuzo umushaho kibuzo na mwangaje kwatena aniya. Yes, hello. Mwebale program. Webale kusima. Twasibaje shaniwe. Mwabuze buzo birunje munonga. Kandi nenda kubigarukamo. Amen. So kambaze na mama kuri sento watera muheru yabuze kibuzo
haniya netulira ninga so haniya teratulira really haniya teri contagious waba umuntu yaba jine wabyama nawe ninga warya nawe tino ko yaraza kujashi okwe kukwata yabuza ngo baza kugera hendo hata yabuza ngo nekira ninga tekukira that was yabuza nesha ninga tekukira hati haniya irakira konka ombazi nuko kugishemeza turagishemeza then ebule kugaruka okay yasha yabuza ngo nobaza kugera indota hati waba nko muntu katuje ngo tojo muntu umwana muto okushanga ngo azigwe na ka defect anything ngo cyarasa kutriggeringa so hati nko muntu mukuru waragwiro nka haniya uraza kugenda kugira ngo ebintu ebiratuma wafuna pressure eyongera omunda uraza kubicendeza cyashya ameze ngo toregure ibintu biraremera otayikiriza kufuna constipation kugumirwa waba otaresa kugira ngo kirise kitwagambe cyakora je ngo kicendere ngene basically nkebyo okugerinda then ikindi okwerinda complications kwazo aho kwanya aho no concern yanjeri wabo jine gendo giraguze kare kugira ngo itakaza kujashi kurengesereza agaba yabuza ngo ayino mwana yine haniya so mbaza kugitambira bagitamba ubuzima gitambira hi kana sente okugitamba ntugitamba kandi tugitambira omwirwariro turakufiteka mu theater tugishemeze umwana rugemu akiri ambagikorera zinga cyarugira hiwaza Ruharo Mission Hospital ntutwakumarangira bintu yishe so Ruharo Mission Hospital turakunda ku ngeno ranges kurugero kwe kwingana tujya tukashanga ngeno etari complicated imitwaro nka 5 nkaga tujya tukashanga iri complicated ngeno erimbi nka miliyoni kwisa miliyoni emwe n'emitwaro 2 nkomo range beno niyabuza omuntu bayiza kumushemeza aramabwiye bulingana ki kuza kujya stage kiragira complication kiragira stage eyiziraho wija erije na twaza kushemeza barekora za kujya wija tukashangorora gwasisikiri kujyo kwanza twarushara twagaruka tukarukwatanisa minimum yebero bishatu utakaliri kubahuta kuriyo murwire ojyo murwire twine nankeje feeds turakuhereza embaze turakurabya mu nkomisi umugano ramara nka minimum 72 hours utakaliri aha niwagaba yabuze kibuzo ngo umukazi nabaza kufuna haniya ubuzimazima umukazi arabaza kufuna haniya haniya tiziriza abashija bonka n'abakazi barafuna haniyazi ngeyitwa yeza kugamba konka eka muteka tekere abo kuba haniya twarebe abashija hariyo special ata abakazi mbasa kuwara haniya erugaruka film ubuzimazima abakazi actually bo bine type yabo ya haniya turageta femoro haniya hata naye erije kwa tebicwe kabyife nkamunuya konka te kushuma kuri hansi just noje nkamunu aho kureba tukurabyo rukoba hata yaboneye kunda kwija nkaho kandi ejo niye rukoma no mbakazi then of course bijo katika onkeje yitwa gamba rectus diastasis yes ejo hata nayo oshanga yajashi yabakwata konka basically mbwenu n'umukazi arakwatwa ene haniya yabuza ngo haniya bashaka kugira repairing mirudenga kugishemeza mirudenga kirarugirira
abo kwa twine hani yaze ezitora turashemeza zaheza zigaruke zitaguke mwene ukabe guriyo murundi gumwe oyihireho yagira kuyaba habuteka bwenu butosha no murundi gumwe ubundi gumwe just turakuteka mu theater twakwatanise so hati yo wisho kashanga umuntu utwakwatanisa katuje ngo mbwenu uko rucindo gwe tigwahamaje either gwabanka infected gwasha gwayiguka hati cyo kitume nicyo kiri kutuma probably ugumwana bamwise mirundi eshatu baramujashi n'abana bine energy baramutunga umurundi gwa kashatu umwana barakumanya ngo numurwire agumanazana urucindo arujashi arutagura konka habuteka gukabe gujyo murundi gumeru yari ebuzo tubiyawayo byahoyo tandukushaba ngo tushime namba yesimo enamba note mushanje 5 mukaga nshanje ni 5 cyenda ni 3 08 0756 75 93 08 we baramushaho witu okutegesaje kandi uhuro ino micha kumutereraho twargu mu studio nibasa kumutereraho owishemwe ogumo gumusirizeho kace tubanza tusiwe rero bone kutere sumu rero mushababone kugamba niwe kandi ntubasima aho guma nitwe program yiteji kandi ubuzumazi material tubijro mchukuru mazima next week Christmas yika mazima tubendeze cyo cyurunji cyaba nkija ntitwirira hihi nikibendeza mucobere cyurunji twetebekanza je ruhanga yaza kuzarwa ashange turi steady konka ntubasima mwe barukunda program yitebi y'amagara kandi guma mjegitaho ni program nunje shimegamba buri mwe nangweta kamufera aboko ibintu twegaha n'ibintu aba bakabishoma mu mashomero bamara imyaka myinshi bakubishoma konkito tubigira ha speed kandi twabigira busha so n'ikindi cyurungi rero kangu wagira uwagambaraho nawe mazima atakaferwa kokanya ndamutwikeze twasiburaha mazima murare kurunzi mukama witabarinde. Well done too. Thank you. This was nice. I like the way you conduct these things.